Ki khubor ka bate se TV ka umdi basnyam bat penjas liang Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Kolong ke bas ngokya, bansyam bawat hadin san pu Snem, kejingo jela bapura ke Meghalaya, hendak kidon kat to kat ni gelong Ïing, ki bakas ngi jongki, kekut kloy tang syuan ke premiet, namar bagi hak bansyong, ha kejing dum jong kemiet, bat hajing syai, kilap ban pentaba ya ke Ïing kesem, ling bagi Mombati, bat benta, beladan gi solo light, klayok ban penan kam ban pentaba ya kejing syai hapo Ïing. Kini gelong Ïing, kebedan kumbal lai pau haduk lai pusan teli, kibelaya kendo ia kena jing bat jing sakdien, kidi kebedan ha ke Shnong Mukroh, kibesa ha ke kentot lom palang, kebedan marjan, bat ke West Karbi Anglong District, Assam. Kuwei na kenong Shnong jong kena ke kentot, kalaya thu bah haduk menta, kimyok satyai ke boarding elektrik, bat kumta ki haban pendan kam digi solar light lani degi Mombati. Kuwei kelong kemi kelapin pauru ia ke jing sengo jenjar jongka, namar ke jing bamyok boarding bagi ya kendu jing bha khamtam ha ke poliur namar bam don sngi bagi bateri jing solar light ru kitulat bor bha kat ba uwe pat uri urang ba ulapen pau ya ke jing sngo benyau bagi dang hab ban syong bansa ha ke jing dum baru kermen bagi sarkar kan phai khamat lem da ke pen poi ya ke boarding elektrik ha ke kentot jongki ila yo lat ru banyak keren baru sekretari jong dor ba Shnong Mukroh uba precious ten Ublea thu bidang don ki kentot ha ke Shnong Mukroh kiba ompat yo ke boarding elektrik ha ke jing kenduk lang ha pedeng kinang Shnong bat ki he officer jong ke West Gentihus ha ke Shnong Mukroh ka blalong ha ke apun rutrik urampang ara jar pausan. Uba precious uliat thu ba ha ke ni ke Shnong Mukroh kadang don Tang ke upper primary school jong ke SSA bat ke government lower primary school baka Ïing school root menta kamlong syu ke basngan bat ladon kam banchna themai na ke benda ke jing sngan jugi kena school ulapin sngau ru halo ke jing dawa banbu ya ke secondary school ha ke Shnong Mukroh ke ban aji mentoy ki kena pulih na ke Shnong Mukroh Sabah Barato bat kumju ki kena ki besa ha ke Shnong Penar ha ke than block 1 haba jubab halo ke jing pin sngau jong ba precious ke additional deputy commissioner jong ke West Gentihus district ke kong bibla kelakular bagi bor Sinsha district kinsara ya kini ke mat jing dawa ki bayadai bat ke school bat ke boarding elektrik sikit nak trekam ki badai kemi kenang berwanra ya ke jing mentoy ya kinong Shnong jong ke Shnong Mukroh tu kan tu gere tetap sabar ka solar ko bateri karo sini ulum pa raya lai raya ya wa pa lungo chong ka lai solar kai gani bun hirau hai Snem da ya pengkurat bun da ka lai ti da mobile thang lai yo bun hirau ya lai da se pong terpat pong thang Snem pus dar poin bete tip sinowan kit ki poi bete wotet yo orde kasi penya ki ka lai le ka sini poi ka lai da na lai isa da lai isa gitu solar kian na dia undak kita setit handangan dan emsni rete tahoy rete la kobra pakai ki jinge yong ke Shnong ki wa I ki wa em kam hai khmat kam tam hi wi to wa ka pule puthi madam kanang wa phi la yu rai phi kani kubor cha ka government wa presnya wi phi wa ila pertip phi jing sket phi than tip chuai phi henry wa chimi ni kabu yang persnyau pi madam dak buram pi madam ko persnyau to ha Shnong Mukroh yang ini dang em duk wi don hi ka upper primary school ka SSS school hei to ko pure puti kam jole hei to wa ka government school dak em i duduk ka lower primary ko yu pi tamadan ja wat ka building le mari to wa khayu khmi mari to ora kal er rap jor wat ka building le dara ka so si madam persnyau pi wa pi le da ski pi you man boy lesson mentu kesini boy melek mana dep ini de kurpa di biang hi de wala inspect i khamta mi kata ke school hita la ko amitai oto chem chitom ba ki khon yong ke Shnong Mukroh hi ye ong hini khendai pra persen di nong chong Shnong Mukroh ta man ki nong rep apa ke Shnong Mukroh yang in karka man kate ka literacy rate dang man ko kuduna apa
apa ka chnong ka thau yong I te kham tam I apa ka chnong ka thau yong I ka school la ne ka jing ple aman go wa em kam pha akmat wa I persnya pi madam ko tau Mukroh de em go ko hok la ne de to hok de deserve ko uyo ya ka secondary school karkamu man ini to ka Mukroh de man go haperdi ye wong ini madam la de yo ka Mukroh ka secondary school hadu class 10 ye wong wata ka chnong saba ikon yung chnong saba dangan pure ge po chnong Mukroh kamju ipor la wa iklam bai ni por chipor wat go government la yui wato chim khia go hewi to wa ki dok produk prasnam yong I ki penar ki warep wa ki wasa cita thain block 1 ye wong ini la iyo I ka secondary school ini Mukroh katno ke jingger khu hewi to ki dai produk prasnam yong I cita block 1 la ye gi chimta ye gi wan pure ak di school ini kamju la lagi chnong gi per nadu ke bertau nadu ki chnong gi per madam karkam ke population yong ke chnong Mukroh ini da emi pelat terus pak tenda tali kilong yum hejui por ke population la datam ira cross ko ya ka hajar ke population apa ke chnong Mukroh yong I karkam man madam da di save ke chnong yong I da di save yu yo ke secondary school da boy ke jingkerpat pi madam usyaba pi urai ke ni kubor ca sorkar kamu ke notis penbi pi to yu persnya pi ni beta ke jing em kam yong ke chnong kete to man ke wi na ke jing em kam apa ke chnong yong I hejui por la hewi to wa galaj karkam yu to da ibe pi ke jing chia yu to gilaj electricity dang bun ki dong yong I apa ke chnong yong I kumpem yo watang ye ki post light watang ye ki domestic connection le umpem yo ki dang bun ki dong ki chnat apa ke chnong ke thau yong I ki wa dang hap uchong usa apa godum dang penem kam ki dai Mombati ki solar light don hi ki wa ki hap afford ki na lede ye lede te kerpari pi madam musya ba pi bu nudau kam tam ki jinge yong ke chnong hi tu gi ba pi ong chapang ki school chapang ka light kitu ngila ban ra sakmat bat ngindap hap ngindaya shong meeting lang ru bat kitu gibe ki departments ki bakher nang bangin ye yo ban nera ya kan ni ke jing dawa jong pi na kaliang ke Shnong kata ka de ka point ke ban number 1 kumbala pen I da is ketri